Ti surat ngentay ikambiyag ita ket naggapo kanipagayam a Ronnie. Kaya't kumana pa drama ti pakasaritaan ni Manong ko nga undo. Ta para kanyak ket pagwadan nga ama ken kapsa. Ngem adda tarigagay na asaan na anaramidan, gapo itikid daw ti panawen, asaan na anagayatan ang mapasamak ken kuan. Bueno, gagayem, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ti pagayam ani Ronnie Vina. Apay ka di, Papa? Ibagam ka lagi ti dadakkel mo, jak kayat ti tao ngagpaspasangayli. Nagbastos dito akatuganga. Ano di tati mastrakan na trabaho? Iso at talaga ti gagarada nga imay di ti Amerika, Papa. Umay da trabaho. Rumbay lang nga kasta. Kano dada di ti balay ko at trabaho da tadyak kayat ti senyorito kas kata senyorita. Dalawag. Wan, Papa! Tatang, nanang, di kay kumagumurgura wano agsinter iti ibaga kada kayo. Anak, saan mo niya ibaga? Taan nangagmay kininanang mo itay bilbilin ng nakatikatugangam. Tatang. Makaawat kami, anak. Podno ti ko na ni tatang mo, Vina. Makaawat kami. Gan talaga matatumulong kami kadag iti trabaho dito eh. Nga uray awan ti mangibagbaga. Mabain na kada kayo, nanang, tatang. Si kakit de, ti kaasyan may anak. Tanay kamang ka iti tao ang managtagibasik. Nila ang matpapati kasta. Saan matunay nga istrikto ni Mama? Kan nasingpat ti asawa, tatang. Wen, amumi day ta. Amumi ang nasingpat ni Renan. Iso nga raod niya ipagpagapumi matkankwana. No pa inaalas ti ugali ti amana. Ginanatamat ng bakit. Wen nalpas mo ti trabaho tati iti balay ni Don Santi. Dayto iti rigat na. Awan ti kabukbukodan a balay dagiti agasawa. Iso ang makigigyan da dito'y balay tinaganak ni Renan. Ay, mabilbilang ti aldaw ta dito'y lakay. Sa bagay, tumultulong tamay. Kan nakalasin mat ti kanenta. Wen matkit di Agap-gapo mat iti matgadanta. Iso nga ikarigatak ti sumrag iti dua, wenno talo at trabaho bakit. Kabailam nga ta. Napigsaak mat. Awan mat ti sakit ko. Nasalon atat ang naggapo ijay Pilipinas. Kan maysa, 8 nga oras laang ti trabaho kajay restaurant da Vina kan Renan. Iso mabalin ko pa iti ag-sideline iti sabali at trabaho. Iti kasta, makaorno nga iti kabitan na panawan. Wan lakay. Ag tinulong ta nga trabaho, tapno daras ta makaorno. O sige, tagpalisak diit. Sige, bakit? Talaga nga ako ronong iti kaatak dito Amerika. Iti kasta, matulungak dagiti kakabsat ko iti Pilipinas. Agpaay ka dagiti anak ko anabati iti Pilipinas ti masweldok iti 8 nga oras iti inaldaw. Kati sideline ko, agpaay ka dagiti kakabsat ka. Ilasinak aming ida, takasi damay. Sa apel ako mata, mapagasatan ni Manong Undo iti panagtrabaho na di Amerika, Winnie. Sigurado dait na, tanagagat ni Manong Undo. Kan napigsa ti bagina. Saan nga rod ang maikawa dait, Chay? Saan? Taan narwaman iti trabaho. Yung ti pakasyak, awanan ti inanana. Taag sa sideline pa'y ka no. Saan lang day ta? Mabannog iti ruar ang mapanagtrabaho, mabannog to pa'y langit yung nagtibalay ngagtrabaho. Anya? Managtagiboy-boy kan managtagibasit ti katugangan ni Vina ka anakak. Ay. Apay nagpigpigal ka dagita imam Undo. Tsaka mo bakit? Maikawan sa mo to'y imak. Kitang siguro day ta. Mabali na kasta. Ikasano nga min aya, danda ni 24 oras nga trabaho ka.
Awan sa payan turog mo. Ay, madadahal di karadkad mo. Ano kas talakay? Kabailak, bakit? Pampanunutan namin na kita anak tayo Pilipinas. Adamot asawa dan. Kan adamot trabaho da. Ngam saan niya umdas? Amumatan arumigat tibiyag. Kan ngumina ti amin nagagatangan. Uray tupay dito Amerika kat nangina amin na magatang. Ti kayat ko asawan. Kisayam ti pagsapulam. Taadaak mo't atumultulong amang gud. Adata mo't adwa ditoy. Kurang. Anya, subsubrakit din Adun to ti maornong ta. Masapol nga andalat ta sobra bakit? Para ka dagiti kakapsat ko. Jakibagan ken ka. Ni apay. Aday tanta namitim mo. Ay, awan. Adala nalagip ko. Sige, agdiram usak man. Ay, ako ay. Anak iti asawa. Mabampan no ka kanayon. Saan arumbang at tumulong pa'y dito balay? Iso may kagumakas siyak na tanti mangiringpas ka dagiti rumbang at trabaho dito Iti kasta, makainanamod. Tani, awan pa yun inanana. Kumusta kayo mat nga di tamanong? Kastoy lata din ko. Oray, marigrigatan. Agan anos lata. Tapno, atunto ti parabor. Saan kay kadi amay kaway ti lamis dita? Sa palay, ti pa kaikawa agadeng. Anya nga ti pakaikawaan nyo manong? Ti ugalay, ti apalayan may. Ambo mimat kide at ang gayaan. Okay kadimot lang ti salon at yo manong? Dahito'y imak no kwa ti agala agadeng. Pasaray agpipikal. Pasaray agsakit. Makmaktangan kayo siguro. Inuun nga ta. Narigat mo at numasubraan nyo ti agtrabaho. Uri la duwan sa kanot ti sideline nyo. At ang amin arapaap ko para kada tayo amin. Para pamilya kan kakapsat ko. Wen ro ni adeng. Nay, agan anos kayo laeng dita ading Para nga danto mauray tayo amin. Wen manong, ngam agandan kayo mat dita No, sana kabalanti salon at yo, saan nyo nga ipilit? Narigat tagsakit ita panawan. Nalaing ti sinsya, kan nalalaing ti doktor ditaw. Iso nga awan ti pagdanagam ro ni. Sige manong, nasayaat nga rod mo kasta. Ta kayo kiti ti aganad dita. Ured da kayo mata. Aganad kayo mat. Ay, uwan gayam. Awagan na kanto di ka anakam. Ta mapan mo daw asan di impaw it ko aparagan ka. Uwan manong, agyaman na. Apa nga yan? Di matagsardangan ti panagtaringungaw ka. Ay, apa nga di taong do? Di matagsardan ta panagdadaringungaw mo. Ay, mapantan iti doktor. Sige, mapantang arodan. Inconfined da ka adagos atap no maobserbaran da ka. Uwan bagat. Adaw ti iwayat da laboratory examination kanyak. Ano sa moon? Tapno maimbagan no nyaman dayta. Tagalaki ti agastos dayta. Ay nasan abali? Mabirukan ti kwarta. Sayang ti ado arigat ko bakit. Sayang matidakkel unay ang magastos ka. Imbes nga agpaay ka dagiti patag ko iti biyag. Mapan amin ang ditaw. Aguri ka man. Namnamaham ka ti anadagsan ti sakit mo? Sapay ko matasaan anadagsan ti sakit ko. Ay, ikararag talakay. Saan ko maasintumas tinadagsan a sakit dahi ta napasamak kan ka? Apay nga takas ti tinapasamak kin ni Manong Undo. Diyak nga rotam mo. Awan maka mo. Awan mo ti sakit na anapan ni di abroad. Abangan mo't nun na overwork. Bunga ti pan nakaparigat ti bagina iti trabaho. Kasta mo ti atap ko. Nagagat unay ni Manong. Tila sir-sir ka na sideline no amo nalakid di nga dapay oras. Ay,
Sapay ko mata maimbagan adagos, takaasimot. Kasla na ornungan ni Manong. Pasigod karon nga ruti marikrik na na. Kapoy ti puyat kan bambanog na ha. Anya ka na ti sakit akimpot kin ni Manong Undo. Di da pa'y matimbaga. Siyakton ti umawag kadakwada inton bigat. Taamwag ti kasasaad ni Manong Undo. Dakkelan ti nagastos mi dito ospital. Nukasta manang adda pa'y dita ni Manong? Nayawid idin ngam naisublimanan Agsubli-subli latan dito ospital. Anya ngamin ti sakit na? Cancer ka no. Anya? Diyos ko, apay kastamot tayo. Yak nga rod mo. Uray siya kat mariribukan ako na yun. Mariribukan kami dito'y. Saan na makatrabaho sa nagdakulan ti gastos mi. Sapay dolyar ti agan andar. Una, ta isumot ti kwarta dita. Un nga rod, ay nauray maibos ti ornong mi dito'y basta aging baglakat din ni Manong mo. Ikararag tayo dahi ta, Manang. Un ading, kasta talaga ter aramidag. Maparparigat ngamin ni Tatang. Isuan na adan iti sakit ang nadagsan. Adan samot pamabasol mo kanyak, Vina. Awan, Papa. Apay nga roda kasta ti bagbagam. Laglagi pa masyak ti maperhuisyo iti kaadada di ti balay. Ano sa inyo basitan, Papa? Uray ta nagagatdamot at tumulong. Ngam saan da pala ang makatulong ita, takastamot ng ti kasasaad ni Tatang. Imay da pala kami nito'y lukastamot la anakapsot ti bagida. Napigsa ni Tatang, Papa. Isungarod akabaulan na ti agtrabaho iti ruwar, kanditi unag ti balay. Agpaspasagid kan samat, Vina. Ni, saan, Papa? Managkatap. Nagimbag ni Tatang mo. Nasaysayat na agawid ni di Pilipinas. Saan na kabaulan ti agyan di ti Amerika. Mangiruruman ka kiti. Ay, sapay la kumata agimbag ni Tatang. Nagrigat ti kasasaad ni Manong ko di balay ti abalayan na. Na-stricto unay. Kan talagaan na alas ti ugali na. Dilakat maasyanan iji tao nga da kanser na. Awan sa ti konsensya na. Kaya't napaikitin nga agawid ni Manong di ti Pilipinas. Anya? Nasaysaya at matlaang agyan iji Amerika. Tahan nalalaing nagiti doktor ijay. Super high-tech ngamin ijay. Tahan nung kasta ti kadagsan ti sakit kat adda dito Amangan no adda-adakas ti mapasamakin ko na. Ijay kat kumpleto kano ti kagawaan. Kan nakaan-anos nagiti doktor kan nurse. Ure nagiti empleyado ti ospital nga ayan ni Manong. Kasta ka di? Mabalinda pa'y kano nga utangan ti hospital bill. Sadan to tintinagan. Kan saan ngin kapilitan no, naira ng awan ti maitunda. Ta makauray damay. Talaga kano anaanos na ijay. Nasaya at ano kasta, takaasim at ni Manong Undog. Isungarot at tulungan ta. Babayan ti panangikararag ta para iti iimbag na. Awan ti pagdanagam iti magastos. Tumutulong at ni Vina nga anak ta. Amang ano adan tumanen masaaw, di nakaikamangan na. Awan bibiyang na. Takwarta di anak ta, titultulong na. Saan na akwarta? Ay, huwin kayam. Kinasaunak ni doktor. Kat, anya ti kunana. Agkemo akkanaw. No iso ti pagsaya atam, di agkemo ka. Saanin? Di mo kaya ti agimbag? Nagsaya at ano, umimbagak. No saan? Oray saan ako niya agkemo. Anya? Dakkel una yan ti gastos tabakait. Awanin to hurnong ta. Saan mo apanunutan day ta? Taadda pa'y matlaurnong ta. Di panunutan kit di kat ti daras ay iimbag mo. Kanser day to yan bakait. Awan lat amukon. Awan ti imposible iti Diyos. Basta kid daw ta iti kaasik ang tulong na. Maawanan ka nun itinamnaman ni Manong Ondo. Kaasiman. Anya ka di ang kanser ti kimpot kan ko na. Awan mo Diyos to adamag ko. No cancer of the sinus, no cancer of the lungs. Basta cancer ko na adamag. Kan naoperaan pa'y kanon. Inoperada? Kasta ti damag ko.
Ore, anya ditan. Basta agimbag kumamutan ni manong ko. Imay manan ni doktor. Umay nakapasyaran. So, ada kayon adwa ti agsarita. Pagsaritaan yun, ti pan nakakimom. Ay, mabit lang tapastre kag padaklan ti agsarita lakay. Doctor, you may talk to my husband now. Okay. Thank you. Let's go. Doc, I will leave you for a while. Yes, thank you. Okay, Facundo. Do you feel better now? May? Okay lang, Doc. Good. Are you ready for your chemotherapy? Doc, if I die, no more chemo, useless. Facundo, you must have your chemo. No more. Matayak tumot laang. Gastos laang. What? If chemo, me die, no chemo na lang. Okay. Listen to me. Facundo, I tell you, no die, no dead. Kumusta ni Manong Undo? Nalukoy mo't lang ni Dr. Ngagke mo. Ituhin balay amis mo ti pagkimuan na. Kasano nga na tamanang? Nakakonekta mo't iti puso na jay mo na. Mabalin na lang tamot nga ito gawin no magna. Tabasit mo't lang ang instrumento day jay. Amumutan, high-tech dito Amerika. Kan nalaing kaya doktor na ahapon ngagnanaad dito Amerika. Anya ti pamalpalat patanyo ti kasasaad ni Manong. Masigurado nga agimbag tapimig sa matan. Iso na lang atan awanan ti kwartame. Sana dahi ta tinapatig Manang. Isumat ti kunak ka ni Manong mo. Tinapatag kat agimbagan. Kat marik nakakasta. Nasaya to na Manang. Uray ni Manong mo mismo. Narik na naman dahi ta. Itultuloy tayo lahat ti agkararag Manang. Tapno agtultuloy mo ti imbag ni Manong. Ditoy akong Pilipinas ngagpaimbag anaan-anay adeng. Tando, iti Amerika. Awan mo't latital na ti panunot ko iti balay ti abalayan may. Kasayaatan dahi ta na panunot mo Manong. Ay, ti pagladingitak unay ading ko. Iso, ti panakaibos ti kwartamay. Ultimo day di inlasin ko a kantidad, nga itid ko kumaapagpuunan yung agasawa. Napan amin iti agas ko. Amin nga induldulin ko. Nakaot ko Nga panunutan dahi ta Manong. Tati kwarta, mamirukan. Dito tati biyag kat saan? Diyos lang ti makaipaay iti dahi ta. Pudno dahi ta ading ko. Intalag mi ti amin iti Diyos. Kat adtoy, nakaradkadak manayin. Kat saan ako nyagsubli di Amerika. Nilaengan manang yaw ti manggad ijay. Kat no pa'y dakkel tinabusbos sa kwarta. Agraman day di inlasin ko para kada kayo akakabsat kao. Mga alakton iti maornong ni manang yaw. Saan anapatag dahi ta kunak mo? Lipatan yun dahi ta. Tinapatag kat agbyag ka pa'y Manong. Makapaglalangan tayo pa'y tinapaot. Dahi ta tinapatag. Mr. Lonely, kasta unay ti pannakasayang ni Manong, taawan di na ornong na, wano induldulin na, nga agpaay kumakata kami, akakabsat na, ngam inyo na'y unay mekankwana, halipatan ng dayta. Kan saanan nga agsubli pa di Amerika,
tapno saan mata na maparigat manen ti bagina. Total, ket tunggal dumteng ti Disyembre, at dalap ta idi ti maited na kada kami. Kumkumpormiditan. Kastaan ket agyaman na kada kayo. Ti surat ngentay ikanbiag ita ket naggapo kani pagayam nga art ti probinsya ti La Union. Kapadasak ken ayat hinak isalaysay. Mangrugi daytoy idagdat-datunak iti umuna nga ayat ko. Wano gagayem intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngem patulod ti pagayam tayo ani art. Sabong paraken ka, Bella. Ay, sumur ka, Art. Agyaman na. Thank you. Nasaba ka matapin masyarita, Art. Wen, tapnosan ka may istorbo iti parnaturog mo, Bella. Amok nga minya dapat trabaho mo bigat. Ita, anyaman ng ibagam. Kasi ti sigod, umay ko manin ulitin ti kanayon kong ibagbagagan ka. Ay ayatan ka. Sikati umuna kan mauding ayat ko. Sapay ko mata sa anak ama paay. Panagkunak, Art. Nasaysayat no sumapol ka langin iti sa bali. Ngamin, awan ti may panamnamak ka. At dangamin sa bali amang namnama iti ayat ko. Anya? Kayat mo sawan. Adan no biyam? Kasla-kastan. Ngam awan pa iti pumala saritaan mi. Adang amin iti adayo ti tao ngay bagbagak. Awan pa'y matlagayam. Basta jak agsarden, Bella. Amok, makumbinsir kan tumatlaang. Tatyak amayat nagtumatlaang, Bella. Sa anak amapukawan iti namnama. Sana pulos. Rumbang lang ti inaramid mo, Bella, anak. Di mo pang namnamaan di tao. Tamang anuan niya ti aramidan na. Isong arami bagpatikas jikan ko, ana. Ay, talaga ka ding adan na kinaawatan niyo, kan ni Ferde? Inaklon kon iti telepono na ng... Kastaya. Nagsaritaan mi. Nga apaman nga agawid manipod Saudi. Agkasar kamin. Imbagam ka ni Art dayta? Saan, nanang? Jack indiritsa nga imbaga, ha? Mabutengak. Amangan nung guragan daw. Dasaysaya at matlaang ano idiritsam nga ibaga, anak ko. Amangan nimang namnama di tao. Nanang, no apay mo't ngamin nga agaram, ha? Kat amo namat agayam lang ti pangibilbilangan kan ko, ana. Nabaya ka panawan ti panagayam mi. Ngam agaram kit din. Nainlab anak ko. Awan met dakas na. Taabaromat. Normal lang ang makarik na iti ayat kan ka. Nang runa, tanapintas ka, anak. Ay, Art, nakapanimid ka mo't abid-bigat. Naglidam taropam. Apayan niya't parikot mo, anak ko. Awan tatang. Wala, wag sakit ka. Rikrik na naman niya. Nasakit na ti bagbagik tatang. Nabanugak siguro ang nagbunag iti irik iti kalman. Mga sawa ka nga minag. Tapno, adamang masahe iti bukot mo, no kasta mabannog ka. No, di nakmat lang aminan aklunin ni Bella tatang. Mga no mabain lang. Tas siyempre, ang barkada kayo iday. Ang armamutan. Ang mga no maikawa, ang mga klon kan ka. Nabayagan da ito arik nagkankwa na tatang. Italaan nagturudak anang ipod no. Awan samot namnamak kankwa na. Kaano laan ang rugi ka nagaram kankwa na. Awan sapay mo't ni makabulan. Makabulan ay di kalman tatang. Si kaman keday. Anyat panagrik na maya.
Kaya't naka. Awan mo't ibagbaga na akas ta. Ibagbaga na kit di pa sumapulak ka nun iti sa baling arma. Nay, apay ka now. Anya nga itirasaon. Adda ka no ur-urayan na ngagapoy di abroad tatang. Ay no kastati ko na mangrik na kan anak kaong. Nalabit talaga di nakakayat. Ang mga agpay sumat nga dan nobyo na. Isa talaga di nakakayat. Di mo ipilit ti bagim. Ano ti babae dita? Sana may sa ti babae anak kaw. Sumangput ako ni ti mabiit Bella. Agkasartan ton. Sigurado ka, Ferdi? Agkasartan adagos? Wen. Ket apama na malpas ti kasar. Kitag to no agsubliak manan ditoy. Ferdi? Magagara ng karudan nga agawid. Talaga kayat kan nga ikalaysa. Madanaga na kamin. Amangan no abdakit di makauna amang ikalaysa ken karita. Anya kan sa? Si ka nga rin tinubyok. Siyempre, si ka lang ti pakiasawaak. Awanan ti sa balipay. Problema ka rin da dya office. Amo na lang arodon ti kadat nobyok ngam. Rinabilat nga umay ije balay? Anya? Unay matan? Di man lamang rik na matan. Un nga rod. Amo kun. Yam amo ka man kadikan ko na, Faith. Anya? Un, nasingput day jay. Nakagut. Adamad itsura na. Nagkaar. Iso na lang talaga siguro asan ada kami ti paray ti tunggal maysa. Iso ayam amo ka man kadikan ko na. Tapno sika ti pakaibaw ingan ti riknana. Anya? Ha? Manjak? Anya panakip butas? Ha? Manjak Saan? Basta sika. Itad konto tinomerom kan ko na, ha? Please, Faith. Nay, nakalidlid man ang tiro pa man nagawin, Art. Ay, nagkapamaya. Ije balay da Bella tatang. Kahit anyat madamag. Adda intod na kanyak tatang. Sagot? Anya ka deta. Sagot na ken ka. Sing-sing, rilaw, porseras. Anya? Saan tatang? Ti cellphone number ti katrabahuan na abalasang. Tiksmitag ka no da dya gayam na. Amom ti kayat asawan dayta anak ka. Tang. May sa. Talaga di nakakayat ni Bella. Tan sa pulan nakapayan iti sabali nga armam. Isun tinagsapol iti sabali apangibaw ingam iti ayat mau. Tang. Ni Bella tay ayatek. Isulaing tinakarik na kiti kastoy. Oray nga tan pag-aambunan dakdag iti babae. Ni Bella laing tinakaiturungan dagiti matak. Kayan ti imatang ko. Ang balbalin kan ang manhid iti kastangar aramidam, Art. Mangrik nakakuman. Di mo ipilit ti bagay. Sikamot lang tinakababay ni ti kastangar aramidam. Ang mga ibagada anapuskol ti bagis mo, anak kaw. Tadi mo amaw ti mangrik na. Nay, naka-sporting kamanay. Papanam, Art. Nagsarongkaran ni Bella tatang. Nay, di mo Sige tatang, mapanakaon. Naglokaw. Nainlablao na yun kan ni Bella. Pinaay dalang arudan, ipilit na latta ti bagina. Mapanlat ta ti lokong anak ka. Unay lakit din ni ayat-ayak. Pagbalinin na kasla abnormal ti tao no daduma. Unay lakit din aya. Anya ngay? Nag-text ka digan ka ni Art? Awan pa'y mo't, Bella. Naglukong. Inmay man idirabi iji balayon. Ay nga, dinak man idaldal kan kwa na. Kasi kamot nga rot ti kayat na. Saan nga rot amabalin taddan nobyok? Kasano nga taaya ti aramidak? Di mat sumangputan ti nobyom. Na nagkasar kayon, imposible adi na kapela sardengan ni Art.
Sa bagay matkit di Ay, sumangpot ko mga rodo ni Ferdi. Iti kastak at makapagkalaysa kami adagos. Kayan sardangan nakmatan ni Art. Kamo dyanan ha. Maasawa ka matlangan, Bella. Ferdi. Tulagan tan ti kasarta. Tulagan tan. Kasano ngay anak? Inkasardan ni Bella. Wan nga rod tatang. Awanan tinamnamak ni Bella. Awanan. Sardingamot nga tan, nasarsarong karan. Tan nakiasawan. Naulpit ni ayat kanyak tatang. Apay ang napaidam kanyak ti inayat ko iti kastaunay. Jakla ko man nakarik na iti ayat. Saan na ko man tatang? Hindi kagsawi ti kasta anak ko. Ada nga rod puso. Nagsakit. Nagsakit tatang. Nagsakit na talaga. Among Bella, nag-text ka niya ako ni Art. Os? Talaga? Okat, anyat ko na lang. Kaya't natin makisimera kanya. Anya? Okat, awan bakas na, Faith. Mangipas-pasubo ka. Sige, kit din. Tapno makiasawa ka mo din. Nagsimpot ni Art. May pasigurado kan kadayta. Tanabayagan ang nagbalin na gayam ko. I love you, Faith. Ha? Damo ta pa'y nangagkita. Agayat kan kanya, Art? Well, Faith. No, aklonan nak. Agkasarta na dagos. Anya? Ay ayatan ka. Pangasim. Aklonan na kuman, Faith. Mga sawakan? Ay, kaladay ka. Asinaw ti asawaan manakaw. Ni Faith tatang. Ti katrabahuan ni Bella. Anya? Ay, nagaram ka? Uwantang. Kat inaklunak mo't adagos. Isungag kasar kami. Anya? Kat nasaya at ano mga sawa matan ni Art, anak. Wen nga rod nanang. At least, nakailiwliwag mo't siguron. Lakit di anak ko. Saan ang mga sawa iti sabali day jay? No, saan pa'y anak kay liwliwag? Nalipatan na kalakit din ni Art. Isaw ang mga sawan iti mapiel. Kablaawan kayo, Faith, Art. Happy wedding kada kayo. Thanks, Bella. Mabitlaan. Daikit ko anaga po iji Amerika dagiti simangkit Art, inta sabtong ida. Sige, umunakan, Faith. Bella, excuse me, Ala. Agyaman na kiti kablao mo, Bella. Mabarinta ka dito, agsala. Ora iti maudi na gundawan. Ha? Awan mo ti asawam nito eh. Awan mo ti agong at Bella. Pamakada sa lalaan, please. Art. Bella? Ha? Si kamot, Art. Tulungan ka ni timot mo. Ay, saanan? Asidig mo ti paradaan. Agawid akon. Apag iso, agawid agmatan. Agkuyog tan. Bit-bito kong dagit imot mo, Bella. Ala, nakababain. Okay lang. Nagpintas kalata, Bella. Amom, oray adda nasawak. Si kalata tilinaon ti panunod ko. Sana ka naragsa kita sawak. Ay, ayatan ka pala. Hoy. Diyak kayatan da kita may bagbagam hada. Diyak kayatan din gan. Yag mo na kita imot ko, tamapanan kon. Sorry, Bella. Ibagbagak la ti marikrik na. Sorry. Bagbagaan man di asawang, Faith. Ha? Apay? Kinawan respeto ti kastingar aramidan na. Agasam, aging gaita agar aram lapta iti text.
Kan oray no, kita kami itirwar, agaran pa ilaan kanya. Kanya? Sorry, Faith, nasaysaya at numaamam da ito eh. Diyak ka ba ilan nabukudan da ito yung aramidin di asawam kanya? Ben. Pasensya ka talagaan, Faith. Nasaya at tadakan ay. Ada na patag-apagsalitaan ka. May papanitan niya. Tap na ibagakan ka. Very sensitive ang atawa. Nalaka ang masaksakitan. Basit lamang ako. Umdasan apangguraak itipadak atawa. Nga uray si ka mismo nga asawak. Anyat kahit mo asawan. Agsinatan ay. Apay. Pinagbalinak lang apanakibutas. Amok daytan. Awan respetong itipadam atawa. Nang runa kanyak nga asawam. Si aasawa ka. Ngam agaram kapailaang iti sabali. Faith. Impabasa amin ni Bella dagiti text mo kan ko ana. Amok. Iso pailaang tayayatan maging gaita. Ngam naskan ka di ngay parupam dayta kanyak. Katsyak ti asawam. Faith. Sorry. Ngam insulto para kanyak day tangar aramidam. Katak mo mawayawayan kan. Agsinatayangan. Idi damo, okay lang. Kaslaawan anyaman na kanyak, ti panang panaw ni Faith kanyak, Mr. Lonely. So, Jack minapdan, iti ipapanaw na. Ngam idi agangay, natakwata kiti bagik, ay ayatek gayam ni Faith nga asawa. Naamiris ko, dagiti bidot ko. Isoeta, urayek, ti paragsubli ti asawa kanya. Madama, ti panangay ayok manen kan kuana. Agyamanak, tuy nagsurat na pagayam yo, R.